هردو چاوه منی رونی وای وای دلالا الا صالحو صبي چاوه ملخوه دلی ملخمه من واسبك چن خونه تبلف دي بود نواي خوه داي ماي از رابم جبونا صالح دلالي خبابم بربخت بشاری چتو با وی شبا بهم بربخت قربا و تکت ملاو تبعد الندي بجنا صالح بابا هدياي كيف شدنا هواي هواي له قراداي واسبك من برا خدا ابو ذكران يا بشير يا كلا ورهاني مني بالا خد ضاي خونا جواز دنقتي لسرسا قاقز مين افشا قندر ضاي لا 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 صالح راني روني كاردو چاوه مني روني ما خي سپاسدارم. جراس السيا كان الميكروفون جي دنگي متيت انا بلي روجا پنجشنبه 3 گلانه 2024 گلی ماموستین عزیز کولینرین هجا سر چاوهاتن سر اول سپاسداری خود بیجم جبونا هرچی کسی کداوی جبوی جوینی جبوی و کلینی بو سمپوزیومی هیا و 5 سال زیده تر خواندن کلینامه هیا ام چجار دوری چند و دیروک و زمان کردی نبونه شخصی خود بیجم و دخوازم او جنراسیونا نو او بیمتین و هر کسک دتانگا خدا برپرسیاریا چند خواه زمان خواه بزانه که هرچی دستی وی هات و بکد هر وها دوی رونشتن جی ما مستیمی عزیز هنه و سر چند کردی سر فولکلوریست کرد قدیم کلاسیک خبات کرنه امینها گهداریا وان بکن بله ده اول دوچند دکتر الیاس سواغجی ماموستای عزیز و پیشکش کرنا خواه لسر مجارا جنا کرد ده عادات و رسومات نامه اکرادی دا بکت کرم کن دنگی متی؟ ماموستا چند دقیقه هیا؟ برای من عزیز او 15 دقیقه بود باشه گله کیف خوش بوم هر وها herhalde keyif خوشی یک دیجی و سرک رونشتن جی استرامبج هر وها اکادمیسیانه جیبوی وکرین جیبوی مجی مورد اکبر استرام جیبوی جی لیست سپاس مجرمن سر عادت رسومات نامه اکرادیه که مال محمود بازدی چوا بحث جنین کردان دکه جبرکو مجرمنو ماموستای لیلا انک نزدیک هفدویه از هنک تشتم وک سرناف بجم و دربازم زدل سرنا سکنم پیشی د رونشتنن سحر د جهنک حتی بحث کردن که عادت رسومات نامه اکرادیه جیبوی چی بر همه که گرینگه چند گوتنن کم از سروی بجم و جارا اول ام بجن بر همک اتنوگرافیک لجرخ کرده که و لسر جواکا کردان هاتیه نویساندن جبروی که اف بر همک گرینگه لی تشته گوهاجه هیه ایکو اف بر هم خواندن اوی ببینن دیتنه جانا ام دبینن ملا محمود بحثا مجاره که دکه و درباز دبه دیسا هنک بحثا تشتیندن دکه و دگره همان مجاره جبروی که مروف دکاره دشه ببیجه کو بیره کو پیک
hatiye nivîsandin ji bo rêzkirina mijaran de. Peki bi çi metodê hatiye nivîsandin û mamoste Rîzenberg Sihare axift ez ê hene ji gotara wî jêgirtinekê bikim xwest partiye baweriyên gel yan jî gotegotan û em neşên bêjin bi awayek sistematik ew yan jî em bêjin katılımcı gözlem ev yekpêk aniye ji ber vê çendê müşkileyek wisa heye çavderîn wê ser civaka Kurdanin di vê çarçoveyê de jî divê em vê bibêjin bi çavderiyek piştar yan jî beştar nehatiye nivîsandin. Mijarên li ser jinan vê derê çi ne ez hinek vê bêjim têkildarî zewacê hinek tiştan dibêje yek ji wan dergûş dekî yan jî bisikbirîne ev wek Tirkî beşik kertmesî tête zanîn çawa tê zanîn di civakê de wextê keçek kurek hêjnû ji dayîk dibin û rexê kurikî ew keçîk wextê pîçek mezin dibe mûyek ji biskê wê jê dike û wê digire beramberê wê xelatekê dide malbatekê çîkî wextê ew mezin dibin ew bi hevra wê bizewicin li ser vê hinek tiştan dibêje biryara zewacê ne ji bo jinan nehatiye danîn jin mêrê babê wan birayê wê mezin çi bêje li gorê wê ew dizewice li ser vê yekê mafê jinê nîne bi vî awayê hatiye behs kirin mesela qelenê de wek berê çi qelen ji bo bûkê hatiye dayîn li ser vê yekê tê eger bersiv hema gotin erê em kiça xwe didin hespekî taxim didin rexê bûkê û bi vî awayê bûkî zavan nîşan dikin ji 100 pezê heta 500 pezî wekî qelen û didinê lê ev li gorî eger xudanê dawetê kesek axa be yan jî kesek feqîr be ev li gorî wê meseleya qelenê jî tête guhertin her wiha jin jî ji bo jina wextê diyariyê dibin kulav heqîb û bi vê van tiştan jî keçan re rê dikin meseleya dawetê ka Kurd çawa berê dawetên xwe Kurdan çawa dawetên xwe kirine li ser vê yekê hinek tişt gotine û ji van kevne şopiyan hinek ji wan heta roja me jî berdewam kiriye wek kesên ku nezewicî xene ji destê zavayê digirin kur û keç jî ji destê bûkê xenê diredvînin û bixwazin qedera wan vebe ew jî bizewicine û wextê vê bûk ji mala xwe derdikeve heta digehe mala zava mala wan jî êkudî dûr bin siwar hespê dikin hespê dixemilînin ev kene şopî hinek kêm jî be van dema dîsa tên kirin yani dixwazin vê vejînine û wextê bûk keve malê da mala zava da û pêşwaziya wê dikin xelata redşînin para davêjin şîrînahiya davêjin li ser vê yekê jî hinek tiştan dibêje Mele Mehmûd meseleya gerdekê da li ser ka Kurdan dawetên xwe meseleya gerdekê di çerçoveyê têkiliya zayan de çawa vegotiye di navbera demên dawetan û gerdekê da têkiliyekê datîne Kurd çima piranî dawetên xwe biharê dikin û ji ber ku wekî konekê bifikirin ji bo ku bûk û zava bikevine gerdekê perdeyekê radixînin navberê ev dibe ku konek be û Kurd dibêje piranî bi qerebalixî di nav wekî gelek kes heta 15 kesan di nav konek yan jî malek biçûk da heyata xwe berdewam dikin bi vê çerçoveyê de vê meselê vedibêje dîsa meseleya bakîrebûn yan jî qîzaniyê jî dibêje heke zava şeva gerdekê gerdek nebû û ji sedema wê jî ew be ku keç nekeçe yan jî qîze nekîze bakîre nîne divê çerçoveyê de teqez ew wek tiştek rûswa şermê tê dîtin û teqez wê dikujin qelenê wê jî vedgerînin mala bûkê dîsa qelenê wê jî vedgerîne meseleya berdêliyê wê Leyla behs bike ez li ser vê nesekînimê û keç revandin dibe heger di nav Kurdan da ev şerm nîne keçênê ku du redvînin bes divê rizaya keçikê hebe û piştî ku keç revand jî heke ew her du keç û kur xwe bigihînin mala mezinekê axayekê ew xwe xilas dikin êdî xwe têkil wan nakin yani xelas bûne hêj ku negeheştine xwe nespartine malmezinekê yan jî rûspiyekê teqez wan her duyan jî dikujin piştî ku geheştin mala axayekê yan jî mezinekê êdî wek min got ew jiyana xwe berdewam dikin heta kesek feqîr be jî eger neşê daweta xwe biket kurik ê ku derdor alîkariya wî dikin da ku ew jî daweta xwe biket li ser îmaja jinên Kurd hinek tiştan dibêje jinên Kurd şervaniya wan
چوا زیرکن وقتا شرک لسر وان داتیتن لگل میرن خواه براین خواه ستونین کنان دگرن لهمبری دجمنان شر دکن لسر وی اکی گلک بحث کریه او دیسا تکیلداری و مسئله دبیجه کو جن جی دوان شرانده بریندار بونه یان جی هاتنه کشتن جن شر را دوستینن او وکی عادت اکی وقت شرک قومیتنه دناوبر جن کویت ناوبر او دسمال آخه داوت عردی او اف شر دوی سکینه اف هر دو تکیلداری ایماج جنا کورد و داره هاتیه بحث کرن که آزادی جنان جکی داره دست پیدا که او حتی کی داره خلاص بل سرویه که دا جواکی دا هنک تشت گوتینه وک میناک دبیجیت جنین کردان وکی جنین فرانسیان هنک سربست و آزانه و پشت امی ببینن کو براستی جبر کو دبن تاثیر الکساندر یابا دبویا هنک جی نممکنه یعنی هندی کو امجی بلگه اندزانن ملا محمود فرانسی نزانه و نچوی فرانسایی جی چواد بکو جنین کردان و یه فرانسیا مقایسه دی که و جنین کردان جی بقاس جنین فرانسیان جرخی آزادی و یعنی سربست بون آوان و بوی شکلی راوه دی که مسئله زایان دا جواکی و لیلا بحث که هنک نمونه از تنه بدمه وقتی دبی ناوک برنه اگر دخوازن کو نافکا کوریکی و ببرن به چه آلات ببرن او ساده با اگر نافکا کوریکی به قلم ببرن یعنی او ببه نویسکار ملا یعنی جی کاتب اگر نافکا کچکی به زیر ببرین او ببه خانم و خاطنک و بگه همالبات اکی دولمند بیره بزوجه دبیجیتن اف چند عربان هاتیه یا راستی دبیجی ناو عربان داجی اف چند دیته دیتن و دیسا دوی مجارا ایماجا میره کرد جبوی که ام بحثا جنان ام روشا جنان باشتر فهم بکن دوید هنک جی کچاوا میر وگوتن ام سر میران وگوتنا میران جنان هنکی فهم بکن و اک مینک دبیجیتن پرانی میر دعوت اکی دکن و پرجینی زیده نینه لی اگه آقایک به مزنک به دبه کو دوسته جنانجی بینه مثلا مونوگامی پولیگامی یعنی یک جنی پر جنیه ده وانتشتن دبینن دبه جیتن کرد گلک قدر قیمت ددن حسبان و چک و آلاتین وانه حتی دبه مسئله ده مقایسه لگل جنانجی دبه جناخواه امانتی برای خود که لی چکین خواه حسب خواه امانت نکه مسئله پیشبازی وقتی دکوینه شرطی دا جهنک تشتا دبیجه شطرنج داما گستیروان لیزا گواد لیزن و لیستی که دا برانبریا و یکی و جنکی کچکی دده اگر و شرطی برزده که انجی ونده که و دیسا دبیجید وقتی میرین کرد خوازن پرای خواه وشیرن و ددن جنان جبوی که وی پرای وشیرن مسئله جن و فولکلور دا هنک تشتنه وکی باوریم ببینی یعنی جی باطل inanç emdi bejin ve ekminak de beş jin şevi mal gezinakin pakıjnakin püfnakin çırayı nenikin xwa biborun aynay nenikin nanerin amanan yani ji frakan jmale dernaxinin de ve çerçevede de emdi binin ku de bavariyim bebini yani ji batıl inançta ve şekli çerçeveye jin folklore da anekdoten ve şekli radgihinit دیسا اگر جمال برای کچکی نخواش کویتن جبوی کو او کوریک جوی نخواشی خو خلاص بکتن دبیجیتن خو گوری دکت فدات کتن یعنی او نخواشی او بلگیره بدمن دا او صاحب از جهوی نخواش کردن به وی شکلی دیسا چارچوبه فولکلور باوری و جنه ده هنک انکدوت هنه دیسا خضر نبی و تی وگوتن ev wek 15 roj beri rojia flahan jve roje ve ditin xedir nebi u kuruket se rojan rojiye digirin u pişti xarine dixun radzen ave vena xun li gori ve bavariye ew keç jber ku tehni yani jiti radze gava xavnava kiş kur ave bedewe keçiki ve buire زوجه اف برانبری که چکورانجی افتی گوهرتن یا راستی اف دناف کردن ازدی داجی هیا و رخیم جلمرگی داجی اف باوری حتی دمک درش حتی دمن نهاجی افتی بردوام کردن خدر نبی جنن تصویر جنن برای خود دم فالجی لیسا تاسه که تجوی آف دکن کسی که دخوازید برای خودت فالا خواه بده نشاندن برای خودت اوی تاسه و در حق سبروجه و قدر اوی یانجوی ده
hinek tiştan dibêje jinên tasvir. Li ser jin û bijîşkiyê jî em hinek anekdotan dibînin. Dibêje wextê berên hemû got kesek nexweş dike ve keçik dibêje nexweşiya wî bide min. Di ser vê çarçoveyê de nanekê çêdikin û wî nanî didin kûçikekê ji bo ku ew nexweşiya nexweşî biçe wî kûçik cihê wî nexweş bikeve. Divê jin û bijîşkiyê de pîrejin zêdetir nojdarî yan jî şolê bijîşkiyê rêve dibin. Lê Mela Mahmud vê hinek rexne dike. Divê ev şola cahile zaf di nav ekradan de heye. û em vê yekî helwesta Mela Mahmud jî dibînin. Dîsa meseleya namusê vê derê hinekî vedibêjîtinê Kurd bêjît diziyê dikin, rêberiyê dikin û her tiştî dişên tolere bikin, şelandinê dikin. Qetiyen tiştekî ku ji bo wan nayê te tolere kirin şola xirab e. Namusê di nav nînûkê de wekî şola xirab bi nav dike û teqez dibe keça ku şola xirab kir wê teqez bê kuştin. Hatta dibêjîtin û tedîtiye ji ber vê yekê dayîk keça xwe dikuje, xesû bûka xwe dikuje, xuşka xwe dikuje û di vê çarçoveyê de qetiyen tolereya Kurdan ji bo vê şola xirab nîne û di vê çarçoveyê de ew vê nîşan dide. Dîsa mijarek dî jî vê çarçoveyê de jinebî yan jî jinên serxure piştî ku jin mêrê wê mir ew li gel zarokên xwe de jî dîsa dawetek dî nake nazewce heta dibêjîtinê zêdetir destên xwe xine naket çavên xwe kil naket naçîte nav dawet û şahiyan cilên qirmiz û buha li xwe naket di vê çarçoveyê de mesela jinebîtiyê û em dibînin dîsa jinên ku wek bêyûm tête binavkirin jinek heker dezgir tibît hêj nezewicî dezgirtiyê wê bimirîtinê êdî kesek li gel wê jinê dawetekê nakid wê bi xwe naxazît. Di vê çarçoveyê de hinek tişt tên vegotin. Meseleya parvekirina mîrasê de jî û em dişên bibêjin wexta behsa jinên Kurdan diket dibêjît jinên Kurdan qetiyen mîrasê ji malbavê xwe nastînin. Ji bo warîsên nêr mam û pismam û birayên xwe vê dihêlîtinê û ev heke jin mîrasa ji malbavê ji mîrasê bilgirîtin ev wek tiştek şerm tête yan jî bîyom tête binavkirin ravekirin. Lê tiştek wiha jî bêjîtinê çê dibît em bêjin bavê bûkê ji kîsê xwe eger çend peza bidete bûkê ew êdî yên bûkê lê bûk dîsa jî bêyî mêrê xwe neşit nikarît wê bifiroşîtin ew her çend ku ayîdê wê jî bêtinê di vê çarçoveyê de ew wê mîrasê ji bira û pismamên xwe re dihêle. Ji ber ku ez ê pir dirêj nekim wekî encam ez hin tişta vebêjimê helwesta Mela Mahmud di meseleya jinên Kurdan da yekbûnekê nîşan nadet. Yan jî te hin dîtiye wexta hinek tişta mesela keçên ku neb dilê xwe dizewicin û qirara wan ya zewacê çûnîne rexne diketinê lê rexek dî jî meseleya namusê da û ew kodên civakî ji derveyvan fikrek wê dî cuda çûnîne ev jî tiştek normal e hani em niha em bêjin di çarçoveya mafên jinan feminîzmê ji roja îro em berê xwe bidin û wan tiştên ku Mela Mahmud bêjît em şîrove bikin ew ê bibe anakronîzmek. Di vê çarçoveyê de divê em wextê vê şîroveyê vê nirxandinê dikin jî divê behsa vê yekê bikin. Dîsa meseleya min got em dizanin Mela Mahmud Fransî nizane û neçûye Fransayê û wexta jinên Kurdanê Fransîya muqayese diket rexekê azadiya wan nîşan dide dibêjît ew serbestin qet ji biyaniyan şerm nakin wexta mêr ne li mal bîtinê û mêvanek biyanî bêt jin wan pêşwazî ketin di vê çarçoveyê de serbestiya wan nîşan de ji ber vê dibêjîtinê wekî jinên efrenciyan yan jî Fransîyan serbestin. Meseleya şer mesela du mînekek balkêş e rexekê dibêjîtinê jin zîrekin di şerî de alîkariya mêrên xwe dikin birayên xwe dikin ev rola jinan ya aktif nîşan dide lê rexekê jî wexta şer berdewam diketinê
jin desmala xwe davet erdî û şerî radwestînîtin. Ev jî divê jin hinekî rolek pasîv de her çend ku şer rawestî jî. Yani çima dibe wek şîroveyekî em bêjin. Wê derê desmal ji bo Kurdan divê çerçeveden namus se ku ew namus ket erdî divê de ew şer sekînîtin. Divê yekê de rola jinê her çend ku şerî bisekînînî jî rolek pasîv e. Hani divê maneyê de wextê wan mirov muqayese biketine ne veki yekbûnek fikrên Mele Mehmûd de heye û wekî siharê mamoste Lîzenberg jî hinek behs kir wextê ew van agahiya detin ew tedrîsata wî ya şarqiyatê divê termînolojiyê bikartîne ne bi fehmek yan jî malûmatê têgehê modern vê yekê diketine. û vê derê axiftina xwe ez xelas bikim zêde jî wext negirim spasiya we dikîme. Maliye ve memnunum. دستخوش کدات ساخ مستعی عزیز وکی مجارا خوش کامجی یا لیلا کاپلان جی دسروی مسئله بلا ام سروی بردوام کن ام رزی بدن خوش کاخو کرم کن بله خوش کاموی به جن لعالیه زاین دا جواکی و دا عادات و رسومات نامه اکرادیه ده کرم که خوش کامل بله هم تر بخیراتنه و ایجی گلک که Thank you. خونه خواه که کرم خو Zanım, bekleyeyim mi? Bekleyeyim olsun. Tamam. Gelek keyif hoşum kudunav sempozyumeki vahada bicihdi girim. Mijaramın jin jiali zayen de civaki ve de adat ve rusumetname ekradiye de muhtemelen hentiştin ku mamusta İlyas Kutbu ezici dubara bikim be haberama em misal hemen tişti habitine lawra tiştin hepar evi çebin bawaki gelen peri ezici ali zayen de civaki ve ziletir jini de portuka adat ve rusumetname ekradiye de binirxinim vek despek Zayent ali biyolojik amrovane, zayent da civaki ali civaki amrovane. Faktori bingehin ku zayent da civaki diyar dike zayent buxoye. Dama ligori zayent da civaki hin rol o stereotip limrovan tem barkirin. Veki sedem zayent da wî kesê tê dest nîşan kirin. Yani zayent û zayent da civaki du tiştim peve giridayne û bandorê li hev dikin. Mele Mehmûd Beyazîdê di Portuka xwe ya bi navê adat û rûsumetnamê ekradiyê de behsa urf û adetên civaka Kurdan kiriye û bi taybetî jî wî di navê civakê de hin agahîn çandî yên jinan derxistiye pêşberî me. Ez ê li ser wan bisekinim. Di vî xebatê de armanca me ew e ku ew rol û stereotîpên ku li jinê hatine barkirin, cihê jinê di civakê de hêvî û daxwazên civakê ya ji jinê yên ji jinê li gorî Berhama Beyazîdê analiz bikin. Lawra ew beşên ku bi jinê re eleqedarin hatin bijartin û di çarçoveya zayen da civakî de hatin xwendin. Ez hinek behsa zayen û zayen da civakî bikim paşî li ser stereotîpê bisekinim ku em jî wek kalıp yargı dibêjin. Paşî li gorî stereotîpan kajin bi çawe derbas dibe ez li ser wî bisekinim. Tabii bi piranî belkî alî neyînî ku jin bi wîya wê derdikeve ez ewil yên alî neyînî bisekinim. Paşî yên êrînî jî hene jin bawên êrînî jî hin bi hin ewayan derbas bin ez li ser wan jî bisekinim li ez wê bihên me dawî ku tiştên baş bîra me de bimînin. Têgeya zayen de bi gelemperî sedema kullaş wek jin an jî mêr bê pêna sekirin tê bikaranîn. Yani zayen tiştekî bi biyolojik e û bi fizyoloji, anatomî û krozomon re alaqedar e. Zayen de civakî jî cudahîn çandî û civakî yên di navbera jin û mêran re alaqedar e. Bi rêya zayen de laşî, zayen de civakî tê diyar kirin û li ser kesan, li ser mirovan hin rol têne barkirin. Ev rol jî pratikê de ji axaftinê bigirin heta ji cil li xwe kirin hê em bijin xwe nîşan dide. Çawa mesela ji mêran seknekî hişk tê hêvî kirin û ji jinan jî seknekî nerm tê hêvî kirin. Stereotip çiye? Em jî re wek kalıp yargı binav dikin. Stereotip meyla kategorize kirina mirovên ji komîn cihê renk wek nîjat, netewe, zayent, herêm û komîn pîşeyî ye û sat tê qebûl kirin ku ew hemû xwedî heman taybetmendiyan her çiqas
em bijin taybetmendin cur bu cur nişan bedin jî her wekî xwedî heman taybetmendiyanin wan kategorize dike. Stereotip hin tevger û taybetmendî ne ku civak wek kom ji jin û mêran hêvî dike. Bi gelemperî zayenda nêr û mê de stereotîpên zayendî wekî dijberî hev tê dîtin. Mesela em jin taybetmendiyek ya ji stereotîpek ku ji mêran tê hêvîkirin dibe ku ji mêran ew stereotîp ji bo wan avantaj be û ji bo jinan jî dezavantaj be. Lewra dihin cihanda wek dijberî hev tên dîtin. Çawa ye stereotipin zayenda civakî hundirên malê dide jinê û derveyê malê dide mêrî. Yani jin zêdetir di nav bi cihên girtî re tê sînordar di nav dîwaran da tê sînordar kirin. Lewra wek peyvîra wî her wekî em bijin ku li temaşî zarokên xwe bike, mala xwe bike, hevjînê xwe bike yan jî heger malda nexweş yan jî kalûpîrê wan hebe li wan binêre. Yani bi wan peyvîran li jinî bar dike. Li aksê wî jî li mêran jî derveyê malê cihên bêkirî re girê dide û dibêje wek karî wî jî divê ji bo aborîya ewlehiya mala xwe zarokê xwe divê bixebite. û guherîna stereotîpan jî gelek demekî dirêj dixwaze yani nehêsane û civat di van mijaran da gelek hişke yani bi awayekî rihet ew tiştên ku hat rûniştin wek stereotîp tên qebûl kirin bi awayekî zû bi zû nayîne guhertin. Ji bo tespîtkirina stereotîpên zayenda civakî hin pîvan hatine pêşxistin. Yek ji wan pîvanga sendira bemek ku di sal 1974 de hatiye sazkirin. Bem di envantera rola zayendî de mirovan li gorî taybetmendiyê wan dike 4-5. Çi ne ev 4-5? Jinane, mêrane, androjen û nediyar. Ev pîvanekî gelek navdar e û ji xeynî wî jî envanterek din jî ji alî înc birover min ve hatiye pêşxistin ew jî li gor wî envanter hin taybetmendîn jinanetî û mêranetî rêz kiriye. Ji bo taybetmendîn jinanetî dibêje ku ne bi hêrs, zav hestiyar, ji zanistên fen û matematîkî hez nake, zav pasîv, zav bêmantiq, bawekî rihet dikare bigirî, ji xwe ne bawer, oldar, bawermend, zav bêdeng, bi rêk û pêk, nazik, dilsoz, sadık bi wê weyî taybetmendîn jinanetî rêz dike. Taybetmendîn mêranetî jî wiha rêz dike. Dibêje zav bi hêrs, ne hestiyar nîne, objektif e, ji zanistên mantiq û fenî hez dike. Zav çalak e, nagirî, zêde bawermend nîne, objektif e, bihêz e û maceraperest e û bi wê weyî taybetmendîn mêranetî jî wiha rêz dike. Niha di adet û rûsumetname ekradiyê de jin li gorî van stereotîpan çawa derbastî be ez li ser wî biseginim. Ev hevokên ku min girtine bi piranîn yani ne şîroveyê min in rasterast min jî pirtûkê girtiye. Malên ku gulam tê de nînin bêjî hema gulamên malê jin in. Wisa derbastî be yani aslında jin wekî gulamên malê hatine dîtin. Şu an me gotibû jin cihê jinî sînorê jinî di nav mal de wisan tê dîtin û ev rewşî jinî pasîvîze dike. Wekî din dibêje ew Kurd dibêjin ku mirov dikare jina xwe bi emanetî bide lê mirov nikare hesb û aletê xwe şer û cengî bi emanet bide. Yani giringek ew xwe zêde didin şer û cengî û aletên wî ku dibêje ne mümkün e mirov wî ji wek emanet bide yekî. Mirov dikare jina xwe bide ama mirov nikare wan aletên xwe yên cengî hespên xwe bi emanetî bide. Keçên xwe ji bo şifayê nexweşên xwe nezir dikin. Çawa mesela em bijin nexweşekî wan heye, nexweşekî wan e kur. Em bijin ji bo saxiya wî, dayika wî bi piranî daha dike dibêje heger xwedê şîfayê bide kurê min yani jî mêrê min ku sax be ez ê rêya xwedê de keça xwe nedir bikim bila ew yekî ku hat keça min xwest bê qelen ez keça xwe bidim. Rastî jî heger ew nexweşê wan ji nexweşiya xwe derbast be sax be wî gotina xwe bi cih tînin. Yani jin ji bo başiya mêran, ji bo başiya Kur'an tê nezirkirin. Dîsa cihekî din dema nexweşekî wanê pir giran hebe û zêdetir jî wekî ciwan be û nexweşiyekî giran derbas bike ew çax kesekî ku ji wî zav hez dike. Yani yan dayika wî em bijin xuşka wî yan jî keça wî dibêje derdora nexweşê sê car dizivire û
دعا دکه بجه بله همون نخوشی و بته سر من بوی اوای دعا دکه و خوا گوری و فدای نخوشی خوا دکه لیلور تشتکی دن هیا yani ev nexweş mêre yê ku xwe fedayê wî dike jine yani bi tu wextê mêran ji bo mêran yan ji mêran ji bo jinan xwe fedayê kesî nekirine û dibêje jin hemû karên malê bi jinê re alaqedar jin serê sibê radibin hespan ditewlînin dewar û pez bera navgaranê didin malê û derve dimalin aygir digirtînin nan dipêjînin û gelek tiştin xarine dipêjînin bi wê awayî dibêje dema ku jin van tiştan dike mêrê wan ew çax radizên dibêje mêr ji karê mal tiştekî nakin tenê em bêjin çi karê malê hebin li ser milê jinê Kurdanın li vî ji bo gelemperî jî tiştê ku bêjin li ser jinên koçer dibêje li vir jinên koçer yê jî jinên xwecih dide berhev dibêje di jinên xwecih de rewş diguhere ew awrene zêde karê malê nakin tenê em bêjin xarin dibêjin û cilan dişûn wekî din karê din hemû mêrên wan dikin li vir jî wan jinên xwecih û jinên koçer dide berhev dibêje jinê wan belengazin em bêjin çi neheqê jî li wan bêkirin tu wextê dengê xwe nakin ji halê xwe razî ne û ev jî pasîvîze kirina wan dide xuya kirin dibêje keç û jinê wan nefsa wan destê wan da nene yani em bêjin bavê wan yan jî birayê wan wî bidin yekî ne mümkün e o bêjin em wî kesî naxwazin her çiqas xweşî wan neçêjî naxwazin jî şermekî pir mezin e ku jinekî keçekî wan bêje ew kesên ku malbat dixwaze pê re bize wî jî bêje na dibêje ev tiş şeriatinin ev adet e û tiştekî wisa nabe ku jin bêje ez wî kesî nastînim ev hemû pasîvkirina jinê re alaqedar e wekî din mamoste jî behs kir dibêje dema ku mêr sentrançiya jin şertî dilxwaz dilêzin wan da dikarin keçan dîsa bistînin çawa yê ku têk diçe heger xuşka wî yan jî em bêjin keça wî hebe li hemberê têkçûna xwe keça xwe yan jî xuşka xwe dide û kesê bi ser ketiye hin caran dibêje ji bo bihayê xwînê keçê xwe didin em bêjin di navbera du neyaran da yê ku xwîndar hege keça wî yan jî xuşka wî hebe heger yê xweyî xwînê pê qayîl be keça xwe didê û bi wî awayî li hev tên mesela jina serxure jî dibêje ku em bêjin keçek didin mêr li hêj ku nabin heger mêrî wî beriya zewacî bimire ew jin wek jinek şûm tê hesêb kirin heger ev tiş du caran biqewime em bêjin carekî din dîsa keçik bidin yekî û mêrî wî beriya birinê dîsa rehmet bike êcî dibêje qetiyen wî jinekî wî keçî xwara nabin wek şûm hesêb dikin kes naxwaze wî lê dibêje li dijî wî heger em bêjin geç nemre zava bimre mêr bimre dixwaze bila deh car biborim bila heger jin bimre deh jinê cuda jî bimrin dîsa jî ew mêr wek şûm nayê hesêb kirin yani ev tenê ji bo jinê tê gotin ji bo mêran tiştekî wisa nayê gotin berdîlê heye yani dibêje yek keça xwe dide yekî keça wî ji xwe re distîne yan jî xuşka xwe dide yekî xuşka wî ji xwe re distîne guhertin mübadele dibêje çê dikin ev aliyên neyînî bûn çend aliyên êrînî jî behsa wan jî bikim dibêje jinên Kurd wek jinên Ewropayî serbestin û ji kesê narevin dibêje dema yekî biyanî dibînin bi awayekî rihet dikarin bi wan re baxivin rûnin rabin bikenin yani kes li hemberê wî nasekine yani mêrê wan bavê wan birayê wan bi awayekî nebaş li wan nanêrin çünkü baweriya wan bi ketê wan jinê wan heye zanin ku tiştekî xirab nakin wî away ve dibêje jinê wan serbestin dışarıda alîkariya mêrê xwe dikin dixwînin diçin ber destê em bêjin meleyan dersan digirin û jinê wan navser dibêje qalûn dikişin qalûna xwe tijî dikin diçin nav civata mêran da qalûnê dikişînin û di dawetan da em bêjin cudahî navbera wan da tune hemû destê hev digirin û pevra dîlanê digerînin û jinan ji aliyê hiş kemal îdrak û merhametê ve ser mêran dibînin dibêje ew zêde dilovanin rehmê li xerîb û biyaniyan dikin û dibêje piraniya Kurdan bi navê dayîka xwe tê negazî kirin
mesela vak Aloye Fatıme Smoye Ayşe binavi diye xatin gazi kirin. Mesela ya desmale mamusta gotbu yani jin peyrek yuni usan heye ku dinav şerde heger desmale xoyan jila çika xabav jinav şeri او دبه سدم کو شر راوستینه دساد بیجه کو جنین کردان کم پیدا او به هم پایین دماخوانه هم جن هم غلام هم پاوان هم جد شر ده هگر حوجداری به آلیکاری میل خودکن چند تشتن بمر على قدر جي هي اما جبر کو دمام کم ما از سروانه سکنم وک انجام ده انجام ده ته خویا کرن کو ستریوتیپین کو لجنه هاتنه بار کرن و کی سکناویا لپشت با برا و مری دویمین تکرنا وی د داینا قرارن گرین کو بیور علاقه دار پاسیف کرنا وی جبو باشبون اساقیا میران ندر کرنا وی و بگلک اوان و جن هاتنه بی قیمت کلن لالی دنج اجا او جنن کو دویمتی لوان هاتنه بار کرن د مجار من الرحم دلوانی معرفت دا راسر میران هاتنه دیتن هر چقاس لهن جهان جن هر وکی دمال دا خودی بریار هاتبن دست نشان کرنجی دما مروف با آوائی که گلم پری دنیره دبینه کو جیانه که پاسیویزه لجنه هاتی بار کرن و جن ددایینا بریارن گرینگ ته تونه بویه سپاس که مجبو گفتاریه ساعت خوش کامنا ما مسته کرم کن بله افرنگی ما مسته نه فرنگی باشه بله 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 نينا بله نينا بله کرم که خوشکم یعنی مامسخال نظام حوجه داری هبو کجبو برانبرد کرنه کی وها میره کرد جناخوا وک میناک بده کاریات تشتکی دن وک میناک بده چما جناخوا لهم بری تشتکی بله بله ما مسته بله بله چت جنی قیمتی نیست بیش تو نشی جناخوا بده یعنی تو حسبی خوا و شیری خوا تو نشی بده جبر کو تو نشی جناخوا بده چونکی جن ناموسه ناید ترکیرن و جا او قیاسش همش که مثلا تدی گفت تو کریم سرجکی از بیتش تی ناکم نه بله تو کریم سرجکی از ناکم معنا نوابیته یعنی نابیته بله بله سپاسی هات کم گل اسلام مینا که یوصل ددت کو افتشته اصلا نابت بله لبرا او مینا دانم ما مستعمل و تشتکی بیجی جا کرم آخو میکروفونی بکارم بگه هجنی بلا میکروفون افرنجیه نه به واقع فرانسیه چون ما مساجی بود بله افرنجیه بگشتی یعنی اروپایی هی بگم عربیه سپاس افرنجیه یعنی اروپایی نه دیگه در ادبیات اداجی وکی فرنگ ته فرنگ و فرنگستان نه فرانسه بله افرنجیه یعنی اروپا بگشتی Avrupa بگشتی تحساب ve navberi nakoki ek çed bid navbera gotunata u mamosta xalıtta mamosta xalıt bahsa Gürciya Ermeniya ku evji Kurdan hemen coğrafyayı dijin de tut beji Avrupi نه فرنگ یعنی افرنجیه یعنی tam etimolojiya peyve tut beji پیوا فرنگ در عربی دا بیه افرنجی یعنی اروپا yani tut beji jinin Kurdan diğer jinin Avrupa'yı mukayese edik jinin Kurdan diğer jinin Avrupa'ya daya berhem سرکتی بن باش
نه پیوکا ناسیار افرنجی برای خودن فرهنگا ده های افرنجی چیه؟ سپاس مامۆستا. بله هندێک شاشفام کردن چێ بوو ئەس باوەرم ئەم دخوازن نێهات گولتێکن برای me dest bi pêşkeşa xwe biket û li ser mijara çend belgename derbarê Mela Mahmudê Bazîdî. Kerem Keprem. وكيري بجاي نزيك باخ ببرو كيش نزيك ما مستعين هجا ميبانا عزيز أبدم وحمود دم هاكو سلامات به نبالكو جرتي به وكيري او هوي دريشكي فازي ما مستعين باش برو قال ببي باخ ها باخ ودنگي تشوتي نگاه تامنه از گلک شاد و بختوارم شاناز و سربلندم ایرو بازار وانه ام در حق ملا محمود بیازدی سمپوزیوم دا جی دگرن حوالین کد دانه از آنها پیروز دکم و سرکفتن جوان را دخوزم پترلچ دما سال 1880 نویسه که دنویسه مموزین احمد خانی وک دستانه که نتوی بناف دکه دما کمجار اول افتشتا خونده بو و نو ملا محمود بیازدی درباز بو ملا محمود بیازدی قادا مرقا مدا جی گرده بو 20 سال بری بازیده مکمالا احمد خانی آوا کری بو ام قدر 4-5 ساله خویدین باشه ما دست بکر سالنامه احمد خانی ما چاپ کر سال او کمنه شوپیا سالنامه چاپ کرن ولاتن وقت ترکیه آنچه ولات روزالات نویندا زده نینه لی اروپای گلک مینا کنن مجد زده تر سالنامه گوته لیکولین کربو و مخصوص سالنامه احمد خانی چاپ بکن از بهار گل تکین و محمد گل تکین ما 5 ساله اف سالنامه احمد خانی ما چاپ کرد براستی کدا محمد گل تکین هم آرشیوین اروپایی هم چه آرشیوین عثمانی دا گلک بلگه درخسته بو وانا تقارن ببجم فکرامه گلک فرکری بو و ام هیدی هنه تشتار ناس بو او چاخ نوایی 5 پرتوکی و 5 ساله دا ما در حق ملا محمود بیازدی دا ده هب بلگه ما وشانده بو از ایرو دخوزم وان ده بلگانا کرد بحث بکن یا یکمین میسیونر زارن با بحثا ملا محمود دکه بریا جابا و ملا محمود هفته ناز دکن بریا یا 20 سال بری سال 1800 شهیدا لبازی ده زارن با و ملا محمود بیازدی تن جمع هفته زارن با سال 1931 دا تماد چوالات خه کوارکی دا گوتارک لسر بیرانی نخنی سفرین ارزروم قرس و بیازدی دوشینه ویرکی دا ام گلک در حق ملا محمود بیازدی گلک آگاهی دبن زرم با ملا محمود بیازدی نوان وک ملا کرد عالم هری مزن زانای هجا حجمه و دده ناسین باشه دخوات الکساندر جابادا هم اموان تشتانا دیسا رو برو دبینن دما ملا محمود بیازدی او چاخ زارن باباتین جمع هفته 33 سالیه لی تاثیره که گلک مزن سر زارن با دهله مروفت کاره ببیجه ملا محمود بیازدی
ev çax geraya da her zede bala zaramba dikşine u navayı cemaate da Mela Mahmud Beyazidi şekle kidini penase dike akidini ji merat kare bebeje ku zaramba nivisa xada taqas dike ku Mela Mahmud seransara heremida vak zana ki mezin u kesete ki heja hatiye kabul keren u disa jaba naberi da 3 sal derbaz dibe jabası hemen tışta dibeje disa gotarayı da nava kitebe ki debaz doye kitebe ku de sohbeta zaramba u sekretere Seliman Ağa da derbaz dibe برهمه احمد خانی و نبهار پچکانه از دخوزم در باز بلگیات دادا ببه در روزنامه کردستان دا نویسا کردی در حق ملا محمود بیازیدی ده گوتار بناوه بدرخان بک که در روزنامه کردستان دا حتیه وشاندن دا ام راست رولا ملا محمود بیازیدی تینه در حق سرهلدان بدرخان بک دا درباز دبه دو گوتار که کردی هاتیه نفساندن دا دما سرهلدان بدرخان بک تیرا وکرن و ویرکی دا رولا ملا محمود بیازدی سرهلدان دا چابیه درجه تی قال کرنه یا سیامین در روزنامه کردستان دا نویسا عثمانی ده حجمارا روزنامه کردستان دا جهمان بویر ده گوتارک به زمان عثمانی به نام بدرخان بک ته وشاندنه سال 1808 نها هرکی ده افتشتا دوجم ملا افندی خاص کو تامینات بدرخان بی ربی داین به داین و تامینات دیار کرد کو اگر افش عالیه دولت و واره تعیین کردن او بدرخان بی راضی بکه و بینن آونده دولته لسر وی که نامه اکش سلطان را هات داین و وی نامه هلده و برخدا جیزره نامه اک بوی رنگی یا که امر وی هبو ده پرتوکا بناوه محررات نادره دا جیه گرد و هات وشاندنه ملا افندی خگیان ده بدرخان بی نامه سلطان دا وی او تامیناتا پیوست داوی لسر وی تفگر عثمان پاشا بدرخان بی برسد دا او دست به برخدانه کر عثمان پاشا وی سرگونی بانه کر دناو سرگونان دا حافظ مصطفی افندی لشامی او ملا افندی جی دما کل سرگون بون لوانه وفات کر بلگامه چاره جی فرمان عثمانی بدرخان بی را هاتیه شاندن برهما بناوه محررات نادره جعالی مصطفی رشید پاشا محمد فؤاد پاشا و علی پاشا و هاتیه آماده کرن و سال 1807 دنیا دا لچاپخانه مهندسیان اوها نیسا هاتیه چاپ کرن اپرتوک آنها جی ترکیه و اروپای gelek Fırtıkhana da hatiye parastını. Öyle ki evnameye naburu kıcı Aliye İmparatoriya Osmani ve Mela Mahmud ra hatiye dayın Aliye Hamdi Efendi ve Nisan'a 1847 da Bedirxan Bey ra hatiye nifsandın. Belge 5, 6, 7, 8 nehci yani 5 belge evna belgana 10 belge Aliye Mela Mahmud Beyazidi hatiye nifsandını و Sultan Osmani را hatiye şandını و وان سه belge denizi denavera Bab Ali yani Deriye Belend Vezareta Darayı و Valitiye Erzurumi hatiye nifsandını ev 5 belge da
تشتكت ديار كرن كي مالا محمود بيازدي بمعلومات تخب بازي ديتي ارزورمي سال 1804 دا دماغي كي دساكنه قالك زعماتيا دكشينه قالك زعماتيا دكشينه تشتا هاري بلغا دا باش مرو بالدكشينه جيانا مالا محمود بيازدي دناوا سفالات دايه مالا محمود بيازدي بكره خني 12 سال را دچه استانبول قدر سال که رکی بیچاره لدورخ دگره آلیکاریه دگره دوان بلگه دا وی که وها راوه دکه دبیجه کوشبر مینا مروه که کوره یعنی ببی گوتنی حالخ دین زمان نوا هر سه سازین دولت دا هر چخواست دخوزه معاشه که بدنه مالا محمود بیازده چند جارا جی هفته را دنویسینن لیتو جارا تشتاکی معاشه که نادنه مالا محمود بیازده مجارا می بلگه می دهمین جی کووارا هاواری دا مالای جابا دربازد به جلالت علی بدرخان دنرخاندنا خیا بناوه کلاسیک مدا که دو کووارا هاواری دا درکتیه بحثا پرتوکا الکساندر جابا دکه پرتوکایی سال 1860 دهاتیه چاپ کرنه بحثایی کتبه دکه دیجه جابا ملک کرد را گوتارک لسر ادبیات ما دابو نفساندنه کیف خوشه که وی ملا گوتاراخه به کردی نویسنده نه به عربی، فارسی و ترکی دو گوتارا ملا دا هر چند خلطی هبنجی لدوار خدا لیکولینه که به همپایه وک خانی گوتیه کردیا پاکه بسه داوی دا دخوزم اوی تشته ببیجم مالا محمود بیازدی براستی یکشی گرینگترین زانیارن 3 سال 19 مینه گوتنه که مالا محمود بیازدی هیه دیجه لینها لکردستان دبستان علما و خوندن پر کم بونه و کمن کم بونه علم و زاناین هلبت علامت قیامت دو بینه یعنی دم کردستان امبیزن خوندن کم به کار دیروک کار زمان کار ادبیات کم به کار چانده اوی وقت علامت قیامت دو بینه داوی داجه دخوزم اوی تشته بیجم یعنی مالا خود آوا به ev arşiva jaba bahs kirin û niga nava cemaetê de dema ewa Moskovayê Petersburgê hildawin hanî bû dîsa bazidiyek xêrxas alîkarî dabû û ji bona ev kara here serî gelek ket dabû û daviya davê Petersburgê wek kesekî Kurd akademisyen به آلیکاریا یا باشی خوجه قدر خوجه آن رحمتی کتون دوره و اوا آرشیوا ایرو نو جمعیت آمده گوتارم حقاسه سپاس جو همیه را شبانا گفتار کردن الإمام مستو ميوان عزيز و خندوان قدر گران د صبح دا از گهداریا ما مستی لسر و مجاری خبتین گهداریا وان دکم هرچی هم فهم کری
ملا محمود بازیدی دبه به آلکاریا کنسول بیانی به دبه به آلکاریا کنسول دناو دولت دابه به آلکاریا وان رسمکی سوسیولوژیک کشاندیه رسمکی دیروکی نقشکی دیروکی سوسیولوژیک کشاندیه جمرا مایه مئیرو کشف کریه کو چاوا بینا شifre خزینه کی دناوا کرده دا یک رابیه لوی دمه چه بویه چه نبویه به حکایا به نراتیوا و به بلگاو جمرا نویسیه حتی ایرو مایه ما ایرو پیدا کر یا ایرو سر مدکوه خوزه ام به چاوه کی وصل لوی دمه میزکن که و قوم کرد و دمی چاوا بونه چاوا جینه و جبوی وان جن قدر جنا چه بویه قدر میرا چه بویه میرانی چاوا بویه ایرو ام چاوانن دوی که ام اوان هر دو دما و دم سالا بدن برهف که حتی ام بزانن که ملت کرد کی داره هاتیه کی داره و وی هر کی داره جبوی وی چه لازمه چه بکن چه نکن سپاس دارم جبوی گهداریاوه یک دنی حوالک ما حوال examination of Bazili's lost book of modern chronicles of Kurdistan and its whereabouts. Dr. Philip Bernard. If he is ready, we are ready to listen to. Great, I am ready. Thank you very much. Yeah, Philip, please go ahead. Okay, ladies and gentlemen, thank you very much for giving me the opportunity to take part in this symposium in this wonderful topic. Thank you also for allowing me to share the results of my research with you. I start my topic with a description of my connection to the topic. First of all, I'm not directly researching on Mullah Mahmud Bayazidi. My actual research topic is oral tradition of the migration of Yazidi tribes from the Ottoman border region called Serhed to the then Russian-controlled Transcaucasus and present-day Armenia and Georgia. During my research, I also became aware of two of Bayazidi's titles, which are important sources for my actual research topic. Firstly, the French title Recueil des Notices et Récits Codés, which was published by Alexander de Jabba in 1816 and is based on Bayazidi's title Jamia Risailian u Hikatian. Bayazidi based it on the description of tribes in the region, but also on accounts of events by the population, which he sent to Jabba in 1859. On the other hand, is important for me the surviving parts of Bayazidi's title Kitab Jadida Kurdistane, which means Book of Modern Chronicles of Kurdistan in English. According to this title, Bayazidi's lost title was conceived as a continuation of Sharif Khan's chronicle Sharafnameh. I would like to talk to you about this lost title and pass on the results of my research. I deal with the topic through the following points. First, Russian sources about the content of the title, of the lost title. Second, an extract of the lost title in a French journal. And third, the possible whereabouts of the lost title. First, Russian sources about the content of the title. Mahmud Bayazidi's work was preceded by the collaboration between the Russian consul of Erzurum, Auguste de Jabba, and Melih Mahmud Bayazidi, which began 1856.
Of the lost title, only the instruction of 50 pages in a French translation by the Jabba has survived, as well as 2 letters with descriptions of the work by the Jabba and the table of contents of the title. He sent the instruction in introduction and the letter with the table of contents in 2 letters to the Academy of Science in St. Petersburg in Russia in 1867. So 8 years after Bayazidi finished his work. In 1991, the Russian Orientalist and codologist Yevgenia Vasilyeva published the preface to Bayazidi's title with details from the description and the table of contents. At this point, I would like to describe several key data that we know from the description of the letter. At first, the lost title was begun in 1857, 1858 and completed 1 year later. Second, there was only 1 complete manuscript comprising 1,000 pages and written in Kurdish. Third point, the whereabouts of the title as a whole are not known, neither in its original Kurdish language nor in a French translation. Fourth, the name of the author, Mahmoud Bayazidi, is not included in the French translation and only became clear in a description of the title by the Jabba. So now I go to the introduction. The names of the 11 chapters suggest interesting accounts from a Kurdish perspective, such as the uprisings and subsequent destructions of the Principality of Ravanduz under Mir Mahmud Pasha, the Principality of Botan under Bedakhan Beg, but also the destruction of the Bozhki tribal confederation around Mush and Bitlis, and the end of Principality of the Mahmudi, and a lot of other interesting titles. The preface itself describes the tribes in the Kurdish region. In addition to the Kurdish tribes, the Armenian, Aramaic, and also called Assyrian, and Jewish populations, and the numbers are also described. In addition, the common relationships are described, such as the Kirith, as the common connection, but also conflicts. According to Jabba's description, the content of the dispute dates go back to the time of Sharafan Bitlisi and would therefore cover a time frame of 160 years between the years 1597 and 1857. Vasilyeva concludes that the lost title must contain valuable historical information if the information in the preface is already so informative. Vasilyeva also expressed her hope that the historical work would be found. The Russian Orientalist Yakina Musailian concludes that Bayazidi's translation of the Sharafnameh, as well as the other works, can be used as a valuable source for further research into the heritage of 19th century Kurdish literature. They provide rich material not only for the study of the northern dialects of Kurdish, but also the history of the Kurdish people. I would add that from what we know, Bayazidi's lost title can also be seen in this context. Second, an extract of the lost title in a French journal. As already mentioned, the existence of the lost title only became known in 1867. That means 8 years after it was finished, through 2 letters of the Scientific Academy in St. Petersburg with a French translation of the preface and the table of contents.
This announcement was made on Djabba's retirement a year earlier, in 1866, when he announced in one of his letters that he was working on the translation of a Kurdish history book, which he described as a continuation of Sharafan Bedlisi's Sheref Nameh. Djabba announced his translation for the time when he has completed his 2 Kurdish dictionaries. In 1879, he finally published his Kurdish-French dictionary, and later his French-Russian-Kurdish dictionary was completed. But unfortunately, the translation of the lost title never published. His plan to realize Bayazidi's title was not realized for health reasons, as can be seen from his correspondence with the Orientalist Ferdinand Justi from Germany. However, he decided to translate individual parts of the title. In this context, we refer to the translation of an extract that was later published in a French journal. In 1881, he sent Justi the French translation of another extract from Bayazidi's title, which was published in the journal Athènes Orientale. In the same year, it is entitled Gavri et ses chansons, and is about the tragic love between the famous Yazidi singer Gavri and Abdi Pasha, the son of the governor of Eleshkert. The events described took place in 1795, 1796, and describes the social conflicts between Yazidis and Muslims, in which relationship between one of the one and one of the other was impossible. Third, the possible whereabouts of the lost title. Let us now turn our attention to the question of where the lost title might have gone. After Auguste Djabba's death in 1896, his estate remained with his family. In 1913, his son Vladimir Djabba sent his father's estate of documents to the Russian Iranist Minorsky in St. Petersburg in Russia. Other works by Bayazidi were also unknown for a long time. Various titles by Bayazidi, which were sent to Minorsky in 1913, remained uncatalogued long after Minorsky's death, so that the title Kurdish Dialogues was only found in Vladimir Minorsky's fonds in 1999 when it was being sorted. In this context, the work of the Iranian Iranist and historian Guldas Rashtiani seems helpful. Rashtiani compiled a catalogue of the holdings of Vladimir Minorsky's fond in the archive of the Institute of Oriental Manuscripts in St. Petersburg over his research of 1 year and published his work in Persian in 2013-2014. Unfortunately, the lost title was not found and therefore is not listed in Rashtiani's list. For this reason, we can rule out the possibility that the lost title is still unrecognized in the archives of the university in St. Petersburg. The Russian Orientalist Jacqueline Moussaelian assessed the whereabouts of the lost title both in its French translation and its Kurdish original as unclear. However, she surmised that it could have remained in Izmir, in today Turkey. So it seems to me that the only possibility where the title could still be found is with the descent of Auguste Djabba's other son, Auguste Djabba, who can still be traced in Izmir until the
1930s. I have corresponded with descendants of Vladimir Djaba, who sent the estate to Minovsky in St. Petersburg in 1913. Vladimir Djaba's descendants now live in Great Britain and the USA. All his children have left Turkey for different countries. No one has been able to tell me anything about the whereabouts of any part of an estate, or especially the lost title. What I can imagine, however, is that parts of the estate remained with another son of Auguste Djaba, his son of the same name, Auguste Djaba, whose descendants remained in Turkey in the Izmir area, and whose traces I was able to trace back to the 1930s. Auguste Djaba's son of the same name, Auguste Djaba, died in Izmir in 1910. He had two children. His son Stanislav Vladimir was born in 1901 and was an apprentice at the Ottoman Bank in 1921. He did not die in Turkey. Please excuse me, Dr. Bernard, you have got little time. Okay. Please, in 5 minutes. 2 minutes. His daughter Nadeg Maria Djaba was born in Izmir in 1906. She married Francis Husson in Izmir in 1936. She had two children with him. Yves Maria Husson, who was born in Izmir in 1937, and Roland Husson, whose dates of birth are unknown. I think it is possible that the lost title of Bayazidi's lost title is with this descendants of Auguste Djaba, if it still exists. If it is possible for an institution in Turkey to obtain data from residence registration offices, registry offices, or other authorities, this would be enable a further research and a possible finding of the title. Okay, I finished. Thanks. Yeah, thank you, Dr. Bernard, for your presentation. I would kindly like you to give us a conclusion. As far as we have understood the political and the social conditions of that period and the relationship with Alexander Djaba, even today, for the last decades, the Kurdish scholars and researchers have been searching about Mela Mahmoudi Bazidi and such figures, classical figures. You, I think, you claim that the real titles and the real works and the real contents of Mela Mahmoudi Bazidi are lost. I'm highlighting the lost. Do you agree? No, I have to make a correction. I only speak about one title. The title Kitebe Kedime Tawarike Kurdistani. It's a title, the historical chronicles of Kurdistan, from which we know only the preface and the table of contents. Thank you. Thank you very much. Mm-hmm. Thanks. And I have to add, yeah. I am not a doctor, but thank you very much. Well, we appreciate your research. Thank you. We are grateful to you. Thanks. بله بحثا دو سرریز خبات ملا محمودی بازیدی و برنرد دبی اوانا اندا بونه هرچی کسی ناوروکا پرتوکاجی نوکی هاتیه و شاندنه و اوانا وندانه و بحثا عشير وعشيرات في دمي لكردستان دجين و بحثا شر وانو قوة وانو بهفچونا هف يا وانو يا دولة دردوري
بحث وان هبیه اوانا وندانه مبصفام کر. As far as I have understood, Dr. Bernard, you claim that one title and one content of one of the works of Bazidi is lost, in fact. Am I right? Yeah, thank you. Yes. ممنونم. هرهبن. بله ام بشدار نامه ما مستی خواجی بدن. ام یا پیروز دکن. نهاد گل تکین کنه امرام نداره هانی برو کرم کرد. یکم